Prest zaudetenean, hasiko gara. Lasai ez, eta presai. Listo? Osondo, egun guztioi eta ongi etorriak. Gaurkoan garai honetan tokatzen den bezala, prentsaurreko hau eskainiko diogu aurrekontuen proiektuari, 2018ko aurrekontu proiektuari. Gaur bertan, gaurko kontseiluan, diputatu kontseiluan onartua izan dana, eta oraintxe laster batean batzar nagusietara eramango duguna, bertan ja aurkezteko eta tramitazioa hasteko. Nik egingo dudan sarrera bat izango ditzateke pixka testuinguru azalduz, eta gero xehetasunetara sartuko da gehiago Javier, eta hortik aurrera dituzen galderei erantzuteko prest. Guk daukagun, eskuartean daukagun errokontu hau definitzeko momentuan, zenbaki nagusiak definitzeko momentuan, aipatu behar dauzkagu zenbakiak. Lehenengo eta behin, ze kopuruko izango da gure aurrekontua, Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2018ko aurrekontua izango da 856,5 milioi eurotakoa, eta esan dezakegu aurreko urtearekiko hazkundea izan duela 18,6 milioikoa. Eta porzentualki hori izango da 2,22koa hazkundea. Eta esan behar daukagu baita ere, 3 urte segidan daramatzagula hazkundean aurrekontu ikuspegitik. Beraz, 2016, 2017 eta 2018ko aurrekontuak hazkundekoak izan direla. Desente, hor ikuste duzuen, kuadroan ikuste duzuen bezala, hazkunde progresiboa izan da, gutxo gara bera, 2-3ko hazkunde bat, baina jarraia eta aldortatik bentzet prozesu bat eta tendentzia markatzen duena, inongo zalantzarik gabe. Eta hori, esan behar daukagu, bereziki pozgarria izan dela. Gero esan behar daukagu, eta arrazoi bat eman zergatik gertatzen ari da guzti hori. Behin eta berriro entzungo zen edaten, egoera ekonomikoak markatzen duela baita ere, baliabide publikoen nondik norakoa, eta kasu honetan esan beharra daukagu, gu, ari gainera, Foru Aldundi honetan, marka jartzen eta azpimarra jartzen sustapen ekonomikoan eta ekonomiaren ibilbidean, eta hor gure eragina markatzen, datuak oso ona direla. Adibidez, barne produktu gordinean azkeneko 3 hilabetekoan 2,9 hazi da Gipuzkoan. Hori, Gipuzkoan ez, Euskal Erkidego Autonomoan. Zergabilketa errekorretan dago, 2011tik honuntza errekorretan dago. Hori aipatu genuen aurrekontu edo prentsaurreko batean. Langabezia baita ere 10%tik jaitsita dago, hartzen duzula Eustat, hartzen duzula INE, bietan bata 9,1, bestea 8,7, hor gabiltza pixka bat, langabezia ikuspegitik, eta ez dugu ahaztu behar, 2015an legealdia hasi zenean, 13%an zegoela Gipuzkoan langabezia. Beraz, ikuste dugu evoluzioa ere alortatik oso positiboa dela, eta horrek zergabilketan eragin zuzena dauka. Batipat, alde batetik baita ere esan dezakegu zuzenean, PFZ, baina baita ere kontsumoan IBAN. Enpresa salmentak 6,2 hazi dira, soldatak 3,5 hazi dira. Azkenean, datu oso baikorrak eta oso dauzkagu, baina horrek ez du esan nahi, berriro diot, zuhurtzia zartu behar ez ditugunik. Aurretik, izan balima genituen beleidadeak, euforia edukitzeko, errealidadeak ekarri gaitu urera, eta horrek markatzen digu baita ere etorkizunari begira eduki beharreko jarrera, eta jarrera da oso zuhurra. Prudentzi joan beharra daukagu lantzen aurrekontua eta Foru Aldundiaren ibilbidea, batez ere jasangarritasunaren ikuspegitik. Guk hori markatzen dugu behin eta berriro, zuhurtzia eta jasangarritasuna. Egun batean ez dira konpontzen gauzak eta euforiak ez gaitu inora eramaten. Zuhurtzia ezinbestekoa da. Gero, beste elementu bat guretzako da ikuspegi politikotik ze lehentasun markatzen diren aurrekontu honetan. Hori bereziki importantea da. Zenbakiak asko edukiko ditugu eskuartean, baina lehentasuna markatzen ditugunak 4 dira.
Eta horietatik lehenengoa jartzen duguna berria dena, izango litzateke etorkizuna eraikiz, alegia gure etorkizunari begira markatzen dugun agenda politiko berriaren inguruan, zein dan ezartzen dugun kopurua. Eta hori da 10,4 milioi eurotakoa. 10,4 milioi euro berriak destinatuko ditugu 2018an etorkizunarekin zen baitan dauden aurrekontu baliabideetara batipat proiektu estrategikoak bultzatzeko. Hor dago niretzako bentzet etorkizunari begira daukagun apustu nagusia, gure agenda politiko berria markatzeko eta foru aldundi honen etorkizuna markatzeko, egin behar diren proiektu nagusiak markatzeko destinatuko dugun lehenengo kantitate ekonomikoa. Eta guretzako bentzat hori historikoa da. Ikusten dugulako legealdi honetan egin beharreko guztiak ondo bideratuta dauzkagula, baina aurrekontu honekin, 2018ko aurrekontuarekin, ematen diogu soportea etorkizunarekin zen proiektu estrategiko nagusiei. Diodan bezala 10,4 milioi euroekin. Eta hori, guretzako bentzat, kuantitatiboki oso handia ez zenek ere, kualitatiboki izugarrizko garrantzia duen kontu bada. Gero, beste atal bat, inoiz ere, ahazten ez duguna, hori izango litzateke ekonomia sustapena, hori, dakizuen bezala legealdia hasieratik 50 milioi euroko lehentasuna eskaini genion, eta destinoa, eta hori egonkortu egiten dugu, eta egonkortu egingo dugu legealdi osoan. Esan genuen 200 milioi euro eskainiko genizkiola legealdi osoan, eta horrelaxe egingo dugu. Eta 2018an ere, tokatzen den 50 milioiko inbertsioa. Ez dugu ahaztu behar horrekin, bikoiztu egin genuela sustapen ekonomikorako garai hartan, 2015 baino lehenago eskaintzen zen kopurua. Beste kontu bat, azpimarragarria, benetan gure perfil politikoa eta soziala markatzen duena, da gizarte politikei eskaintzen dioguna. Eta esan beharra daukagu berriro ere, inoizko aurrekonturik handiena eskaintzen zaiola, gizarte politikan partidari, legealdi honetan, markatzen ari gera urtez urte den tendentzia hori, eta 2018an ere bai. Beraz, inoizko kopururik importanteena, bai numeroetan, bai milioietan, esan dezakegu, eta baita ere portzentaian. Sekula, Gipuzkoan, etzaio hainbeste diru eskaini, aurrekontu ikuspegitik, gizarte politiken atalari. Hori, xetasunetara Javierrek gero sakonduko du detailioetan, baina zenbaki badaukagu, eta da 47,48. Hori da, gizarte politiketan eskainitzen duguna, eta hori izango litzateke inoiz porzentualki ere eduki dugun kantitate altuena. Eta hori eraman da eurotara, Gipuzkoar bakoitzeko 525 euro inbertituko ditu foru aldundiak arlo horretan. Eta laugarren atala izango litzateke zerga iruzurraren aurkako partida. Hori ere 2 milioi haziko da, eta horrekin markatzen dugu baita ere lehentasun politiko handi bat. Ogasunaren ikuspegitik markatu duen importantenetako bat. Eta horrek jarraitzen du baita ere legealdi honetan esfortzu ekonomikoa hazten. Y brevemente, simplemente subrayar el hecho de que estos presupuestos marcan una tendencia, serían los tres, el tercer presupuesto de incremento seguido desde el año 2016. 2016, 2017 y 2018 van a suponer un incremento continuado en los recursos en esta Diputación, con lo cual somos muy conscientes de que al final la Diputación y sus presupuestos responden a la realidad económica del territorio. Las empresas generan más actividad económica, más empleo, y eso redunda en un incremento de la recaudación, que implica también un incremento en el propio presupuesto de la Diputación, y hacemos una lectura muy positiva de esa evolución, pero siempre desde la perspectiva de la prudencia y de la sostenibilidad. Evidentemente, los años que hemos pasado de crisis nos han enseñado a observar la realidad sin euforias, y evidentemente eso nos va a implicar también hacer una lectura muy centrada en la sostenibilidad, pero también en el futuro. Hablando de las prioridades que hemos establecido en estos presupuestos, el primer elemento que consideramos reseñable sería precisamente el ámbito de las apuestas de futuro de la Diputación. Etorkizuna eraikiz, como sabéis, es el instrumento para gestionar el futuro del territorio, es un instrumento compartido, pero hasta ahora por lo menos se han definido una serie de infraestructuras, de apuestas estratégicas que van a requerir de un apoyo económico muy importante. Y en este caso estamos hablando de más de 10 millones de euros que vamos a destinar a las infraestructuras estratégicas, a los proyectos estratégicos
de etorkizuna eraikiz. Esa sería la apuesta de futuro más importante. Pero junto con ello, no podemos olvidar los 50 millones continuados de esta legislatura destinados a la promoción económica y también, desde la perspectiva social, la apuesta que seguimos haciendo en torno a las políticas sociales en Guipúzcoa. Y esta legislatura, cada año estamos incrementando numéricamente y también porcentualmente las cantidades destinadas al concepto de política social, con lo cual venimos a abrir o a cumplir un nuevo récord desde la perspectiva del presupuesto de política social. Jamás en Guipúzcoa se ha destinado tantas cantidades económicas, ni tan porcentualmente tan importantes, con lo cual hablamos ya de más de un 47% del presupuesto destinado a políticas sociales, casi la mitad, y como decía, desde el punto de vista numérico y porcentual, los presupuestos más ambiciosos en política social de nuestra historia como Diputación. Y un último apartado sería el de la apuesta en contra del fraude fiscal, que tendrá un incremento cualitativamente también muy importante, que es consecuente con la apuesta continuada que estamos haciendo esta legislatura en contra del fraude fiscal. Hortik aurrera, Javier, irakurritza. Oso ondo, eskerrik asko. Bueno, ikusilik ez duen bezala, hurrengo datuetan agertuko da 4.878 milioiko diru sarrerak izango ditugula. Diputatu nagusiek esan duen bezala, sarrera horiek historikoki altuna die, eta orain dela ez denbora asko Euskal Finantza Kontseiluko datuek partekatze egin unien, esan genuen baita ere, diru bilketa aldetik 2007ko hito ure pasatu deula. Beraz, sarrerak esan leikeu inoiz baino gehiago izango diela. Hor, pixkat baita ere diputatu nagusi esan duen bezala, dauzkegu alde batetiken gure eguneroko beharrai aurrein berra, zuhurtzi guztiz, baina baita ere ikusi dezuen bezala etorkizuneko apustu egiten ditugu. Beraz, hor ikusiko dugu gero, departamentuz departamentu eta proiektutan nola juten dan. Esan, 4.878 milioi horiek alde batetik Eusko Jaurlaritzara jongo diela 3.173, udaleta jongo die 488, eta hor, baita ere, Gipuzkoako Finantza Kontseiluen esan genuen bezala, rekorra izango litzateke, nik uste 3. urti izango litzateke segidan, inoiz baino zifra hobie juten dana udalantzako, eta kupoa jongo lizke 351 milioi. Beraz, guretzako, Gipuzkoako Foru Aldundiko aurrekontu propioako gerauko lizke 857 milioi. 857 milioietatik, gero ikusiko deu, kudeaketako aurrekontu bezala, 784 milioi geratze zaizkigula. Zergatiken, 33 milioi dielako finantza karga. Finantza karga hori, 73 milioiko finantza karga hori, eraberien, jongo lizke 54 milioi amortizatzea eta 8,3 milioitan interesak izango lizke. Beraz, guk disposatu ahal izango deuna, kudeaketako izango lizke zifra horiek. 784 milioi horiek, ja, departamentuzka ikusten baditugu, ikusiko deuna da, batez be, bi mugimendu, nik uste dut baitare komeni danak argitzie edo behan esplikazioa behar debenak. Alde batetik ikusiko dezute Ogasun eta Finantza Departamentuen hazkunde oso handile daula, 125ko hazkunde bat, eta ikusiko zute baita ere bide azpiegituratan jeitsiera badaola, 117koa. Bueno, Ogasuneko kasuen, 125 horiek, naiz da gure erronka estrategikoa, hau da, iruzurren aurkako borroka, diru gehiago destinauko deun, benetan ez du suposatzen hasiera hori, bai, 125ko hori. Horren arrazoi da, GHK-ko prestamo bat hartu behar izan deula, konkretuki 9 milioi, hau da, 7 milioi geuzken beikin, Banco Europeo de Impresionesekin, eta beste 2 milioi bankakin. Bueno, zoritxarrez, azkenengo 2 urte hauetan, berriz gure kredibilidadia
bai, bankakin eta batez be nazioarteko instituzioekin, behi dan kasu emezela, lanian jardun behar izan dugu, baino 7 milioi horiek geuk hartu beharra dauzko. Bai, ze behik nahi duna da kantzelatzia. Hauek GHK-an zeukeben dakizuen bezala proiektuen behaien origena, eta hemen aurrekontuen sartzie beste erremeioik ez da beuki. Beraz, hazkunde honetan ikusiko zuen 11 milioietatik benetan 9 die finantzieroki prestamo horren aurre egitea. Beraz, hazkundie benetan 2 milioiko izango litzateke eta hori jongo lizke oso-osoik iruzurren aurkako borroka. Eta bestaldetik, azpiegituratan ikusiko zute jaitsiera garrantzitsu bat, ehuneko 17, eta kasu hortan efektu positibue da. Zergatiken, dakizuen bezala bidegin nobazio bat egin berri da, bidegin gaitasun finantziero danak erabilializateko, eta gainea kostu egeisteko interesan aldetik, bankak erakutsi digun konfiantzagatik. Horrei eskerrak, Antzola Bergarako proiektuen finantziazioen ez du beharrek izango kapital hazkunde egiteko aurreko urtien egin genuen bezala. Beraz, bidegi beak bere gaitasun finantzieroekin aurre ingoio Antzola Bergarako inporte hoiei eta horreatik jaitsiera hori. Horreatik 17ko jaitsiera hori. Bidegik bere gaitasun finantzieroekin aurre ingo dulako eta beraz ez da olako beharrik izango aurrekontuen partida hori sartzeko. Hortaz aparte, gero ja departamentuz departamentu batzar nagusitan, hemendik astebete pasatxoa, aukera izango deu, programa bakoitzak eta departamentu bakoitzeko proiektuek zehatz ezautzeko, ikusteko eta diputatu bakoitzak aurkeztuko ditu zehaztasun osoz. Beraz, hau elizke datuek eta ikuste zuen bezala departamentuzka juten bagea, portzentualki diputatu nagusiek esan duen bezala ongizate mailak, gizarte politikak ematen gaitu inoiz izan deun zifraik altunea bai kuantitatiboki, hau da bai importe absolutotan eta bai portzentualetan, 47,48. Dudai gabe hemen erronka daukeuna da hau ondorenien mantentzeko. Baina dudai gabe apostue garbile da ongizate maila eta gizarte politikakin. Eta bestei gabe esan, aurrekontu hauek alde batetik inoiz baino sarrera gehiago ditugula, beraz horrek baikorrak izatea ematen gaitu, baina diputatu nagusiek esan duen bezala ez dugu ahaztu behar zuhurrak izan behar deula benetan jasangarritasun hori daukeulako helburu. Horretako, alde batetik gaur eguneko beharrai aurre egiten dio, eta hor ikusten duzue, ia erdile dijoe politika sozialetan, eta beste proiektu askore die beharrezkoe gure egunerokotasune eta gure ongizate mailai euste joven zerbizituek finantziatzeko, baina era bertan etorkizuneko apustuek egiten ditugu. Diputatu nagusi izan duen bezala, etorkizuna eraikiz indartuz, ekonomi sustapenen aldeko apostu hori mantenduz, eta hor jarraitzen dugu urteroko aportazio horrekin, gizarte politikan esan bezala inoiz baino gehiago sartuz, eta zerga iruzurran aldeko borrokan indartuz eta 2 milioi gehiago jarriz aurten ere, bai personatan eta bai baliabide teknikotan. Eta zuhurtzi horren eskutik baita ere zorra jaitsi egiten dugu. Pixkanaka zorra jaisten joan behar dugu, eta beraz, helburu hobedanak betetzen ditu 2018ko aurrekontuek. Eta bestei gabe, hemendik aurrera zuen galdera eta dudata zuen eskura. Ez dakit zalantzarik galditu dan, zerbaitola sakondu nahi duzuen. Sí, a mí me gustaría que Javier Larrañaga, en la medida de lo posible, lo que has comentado de GHK, esos 9 millones que tienen que ir a satisfacer, he entendido que el Banco Europeo de Inversiones lo que quiere es cancelar ya. Sí, así es. Decíamos también
cuando la diputada de Infraestructuras presentaba la buena noticia de la innovación de Bidegui. Al final cuesta muy poco perder la confianza de las entidades y de las instituciones, cuesta mucho recuperarla. Al de 2 años hemos llegado a una situación en la que pues la banca ha recuperado la confianza en base a la realidad de la capacidad de Bidegui. Hemos visto lo que eso supone en los presupuestos de la Diputación, pero por otra parte, en la otra cara de la moneda, tenemos una institución pues tan importante como es el BEI, el cual, pues desde el principio nos dejó claro que su objetivo era cancelar esos 7 millones que tenía y lo que hemos tratado es de instrumentarlo de la mejor forma, pero desgraciadamente cualitativamente, desde luego para Guipúzcoa no es bueno perder una relación como esta, perder una relación puntual, pero desde luego no con buen nombre ante una institución de este calibre. Y pues lo que estamos haciendo gestiones es para incorporarlo y para asumir esa financiación. Sí, es decir, son 7 millones del BEI más 2 de la banca comercial. Esperemos que la banca comercial continúe con esos 2 millones, pero en caso de que no lo hicieran, tendríamos que asumirlo, razón por la cual hemos metido los 9 millones. Sí. $562, hablo de memoria. Este año reducimos en 16 millones el endeudamiento. En el año, este año no, perdón, el año 2018. 562 es la cifra con la que empezamos y esperamos terminar 518 con 535. 2018, perdón. Es que he dicho, no sé qué he dicho. 518. Ah, no. 535, esperamos finalizar el 2018. Es decir, vamos en la senda de reducción de deuda. Ahí hay distintas partidas, hay tanto en promoción económica, hay en otros departamentos. Yo casi preferiría que cada diputado o diputada presentara, por la entidad que tienen los proyectos y por lo importante que son, en la reunión y en la presentación que tendremos en juntas, el desglose, que es lo que suman los 10,4. Pero en todo caso, un segundo, pero en todo caso sí es cierto que tampoco quisiéramos que se desperdigaran en datos de diferentes departamentos. O sea, nos gustaría que en esa comunicación aparezca el número total de los más de 10 millones 10,4, y cada partida a qué concepto va. En todo caso, igual la pregunta iba en torno a Pasaia, según te he entendido. Es cierto que una de las infraestructuras más importantes va a ser el centro de referencia en envejecimiento de Pasaia. Es una de las apuestas que va a hacer Etorki X y evidentemente ese centro va a tener una partida presupuestaria los presupuestos de 2018, entre otras, pero efectivamente en Pasaia como mínimo vamos a tener esa inversión. No, en su momento ya se establecerá la cantidad. Las obras del centro de referencia, nosotros quisiéramos que entraran las excavadoras a final de legislatura en ese solar, pero estamos en este momento haciendo todas las gestiones en un entorno multiinstitucional, ¿no? Hay muchas instituciones concernidas, hay también en marcha un cambio de titularidad de los terrenos. Es una apuesta complicada, pero en principio nos gustaría que en ese centro en concreto empezaran las obras hacia el 2019, como muy tarde. Osondo. ¿Vale? Varios. Vale.
Sí, sí. Aprovechando que le tenemos hoy aquí, quería pedirle su opinión por lo que está sucediendo ahora mismo en Cataluña. Estamos pendientes de una comparecencia de Puigdemont desde Bruselas. No le hemos visto, pero usted a través de su cuenta de Twitter ya se posicionó, dijo que reconocía la República Catalana. No sé si nos puede contar un poco cómo lo está viviendo. Tampoco quisiera que la rueda de prensa de hoy basculara hacia esa cuestión, ¿eh? Yo creo que más allá de lo que he dicho en las redes sociales, no voy a profundizar en la cuestión, ya me perdonáis, pero en principio el concepto que yo utilizo es el de el respeto y el apoyo a las instituciones legítimas catalanas. Ese sería el concepto que yo trabajo una y otra vez, porque me parece que los que somos demócratas, evidentemente hacemos esa lectura del proceso catalán, ¿eh? Y consideramos que en este caso, bueno, pues nosotros todos queremos que se respete la voluntad legítima de la ciudadanía catalana, y los representantes legítimos de la ciudadanía catalana son las instituciones catalanas. Bai, soilik esan orain arte esan dudana, ez? Azkenean guk orain arte eta nik neronek beti babestu izan ditudala Kataluniako erakundeak, erakunde demokratikoa direlako, eta Kataluniako gizartearen ordezkari legitimoa direlako. Horregatik, nire babes hori kasuan tokatzen den bakoitzean errepikatu egingo dut. Uste dudalako azkenean kontu honetan batez ere jokoan dagoena dela demokrazia. Eta demokrata garen guztiok babesten ditugula herri ordezkari legitimoak. Eta herri ordezkaritza hori bera erakundeetan bideratua. Beraz, nire partetik bintzet, berriro ere errepikatu, Kataluniako ordezkari politikoi, erakundei ematen didan babes osoa. Nizuke, zerga erreforma, orain izaten digute, baietz, oraingoan baietz oso gertu omen dago. Bai, gure partetik gu daukagun Javierrek seguronez xeago jarraitzen du kontua, bai, nik esango nuke datozen egunetan dagoeneko jauduko dugula agerraldi bat edo komunikazio bat plazaratuz akordio hori. No, la previsión que contemplamos es la de que durante los próximos días se haga público el acuerdo. Y evidentemente nosotros hacemos una valoración muy positiva, pero esperaremos a nuestra valoración definitiva, esperaremos a que se produzca la comunicación pública que no nos corresponde a nosotros. Bai, zalantzarik gabe guretzako akordioa oso baikorra da, oso positiboa da. Uste dugulako une honetan herri honek behar duela fiskali ikuspegitik egonkortasuna, eta akordio horrek hori eskainiko dio. Por lo tanto, para Guipúzcoa. Nosotros creemos que los acuerdos interinstitucionales en Euskadi siempre son adecuados, y en fiscalidad, desde luego, todo lo que suponga estabilidad y un avance en la suficiencia financiera de las instituciones, pues es positivo, y evidentemente nosotros vamos a esperar a que se produzca la noticia, pero la valoración previa es muy positiva. Ondo, bueno, orduan hemen bukatzen da aurrekontua, galdera gaio ez dago, eta orduan jarri du kafetxo bat, dakizuen bezala semea izan du dela egun gutxi, aste gutxi, eta orduan nik irten barra daukat batzar nagusietara, baina uste dago ez da kafetxo bat, gonbidatu zaudete horregatik. Mi esker.